Bihon tunga sako, aw pansit kanton tunga sako. 1/4 film nang duha ka bak. Dito ka. Lapo. Kunin na nagusar ko ay. Dua lang. Ah, duha. Nya repolyo gamay. Kapila. Gamay naman ka. Ano? Oh, film ni siya. Oops. 14 sige. Ora. Sili plastic, na ba sili plastic ga? Na. Wala man. Kuha na pa nung tapod. O sarang po kabo. Sa kabuk wa. Geng, gimana ko feeling nga at sa hinog. Pansit kanton, special bihon. Baboy 5 kasako. Repolyo gamay, carrots, red bell pepper. Ah, naa ning carrots dito ay. Ah, babaw. Kuha nang gikunan. Eh, usa ka kabuk yun, geng. Ang usa ka bok pila man kay 18. Okay, kana kada kuha ay ninduta. Pila tanan. Pila ka to ne? Okay. Berate. Kada kuha ko no. Baboy na itambok. Baboy na. Pansit kanton. Baboy na itambok. Baboy na lang. Baboy 1 kilo. Baboy 1 kilo. Ibaligya niya guro. Thank you. Salamat. Bangag. Mere baboy guys. Baboy. Baboy te. Baboy. Tangnay tambok tunga sekilo. Tangnay tambok tunga. Tunga.